Miki Đuričić sa nanogicom ulazi u zadrugu 3. Pčelar iz Kupinova ponovo u zadruzi. I evo kakve specijalne uslove će imati. Miki Đuričić je trenutno u kućnom pritvoru, gde izdržava kaznu sa nanogicom zbog nasilja. On je sada, moglo bi se reći, jedan od najpoznatijih reality igrača kod nas. Ipak izgleda da ga ni to što nosi nanogicu neće sprečiti da ponovo uđe u reality, odnosno 3. sezonu zadruge. Mikija su zvali iz produkcije i rekli mu da bi voljeli da se on nađe na spisku učesnika 3. sezone. Problem je njegova nanogica, ali postoji način da se i to reši. Kada je to čuo, ponuda ga je zainteresovala jer mu je dojadilo da sedi kući sa ocem, kaže izvor. Đuričić je ovu priliku shvatio i kao način da zaradi dok je u pritvoru i nema drugih primanja. Sada sve zavisi od toga da li će Miki dobiti odobrenje od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Zavod mora da mu da saglasnost da može da uđe i to isključivo u trajanju od 8 sati, koliko traje jedan radni dan. U slučaju da mu se zahtev ne odobri, Miki će na imanju boraviti 3 puta nedeljno u trajanju od 8 sati, nakon čega će biti vraćen u svoju kuću u Kupinovu, rekao je izvor. Podsjetimo, Miki Đuričić je osuđen zbog nasilja nad ženama, koje se odigralo 12. jula u toku realitija Zadruga 2, zbog fizičkog nasilja nad Nadeždom Biljić i Suzanom Perović. Miki je mogao da dobije kaznu od 5 godina zatvora, ali mu je kazna ublažena na 12 meseci kućnog pritvora.